Zdravo, ja sam Reza Šarifi, a studiram na Fakultetu prijemne umetnosti, slikarstvo, 4. godina. Dosta godina sada živim u Srbiji, ja sam prvi put otišao u Francusko. Stvarno mnogo mi značio to putnog dokumenta. Video sam Van Gogha radove i njega radove baš gotivim. Isto Austrija, u Beč. Stvarno mnogo lepe zemlje sam, znaš. I onda u Nemačka, 24 sat sam bio u Minhen. Lepo je bio, znaš. Osjećao sam baš dobro. Sve muzejama sam bio sa profesorima i on je vodio i pričao. Ovo kombinuje tehnika sam radio, ima svoje priče ko ako hoće da razumem. Kao posle 7 godina sam ja putovao odavde do Francusko, Nemačka, Austrije i onda na to moralu sam pokazao da sam kao izbjeglica put sa dokumenta kako je bio i njegov put do Francuska. Pa mi smo se upoznali pre 3 godine na fakultetu i onda je to prerasto u jedno drugarstvo i kasnije u prijateljstvo na divno. I stil mu je jako zanimljiv. On radi neke dosta lične stvari ili stvari koje se dešavaju u njegovoj zemlji. Ta nesreća koja ih je pogodila i sve. Srbija mi mene mnogo znači. Kao osjećam da sam na svojoj zemlji. Osjećam kao, znaš, imam baš fin drugare koje poštujem, koje mene poštuje i stvarno to me mnogo znači. Zato ja obožavam Srbiju. Tako da, zato sam 8 godina sam ostane ovde. Stvarno, za 10 godina sebe da možda bude neko najpoznati slikar koji zna, možda budem najgora osoba koja zna nikada.